Dano marama gin mia bich ma wego chungwa ka bena ma ke berie ko ene inge dul ma Uganda Rails Corporation kat kilok mariam gin ke ngom ma megi ma ke berie ma dule wen ki no ye loj me go ko ngom men ma kle bachel mia bwen ke piera bichel wi angwen wanong lok matut ke bot George Fono enti Tororo municipality man la George Pawan LUO TV. LUO me mu umere kodi teli ni shalo mapeta ayago gombela mapeta district ma Tororo matimo kigoda makalo piero abirio utingu wichi peshin maboth romo piero abich pamanyo oro moromo manuangere ni ji maradech me ju oro LUO me paka kagoyo tele kanyachiel kodi fur chiemo achama paka chiele kuom nger ma jothielo gine peshin pajom tele ne konyo ani nara na konyo ani gira chama nara rio konyo ani gi nyithindo ma josoma kada kitabo kada kalani kada kinito kong job e sikul je wa barijo nara dek kiri wanu amon inyalo ngoye ginanga ingoye kada gigina dendi no yiki gine ko irin jodi na bini teleka iruma tot wan waki ko ikiri shogwan gi kidiny na ot gira ruka manyato ruki je tele me won gima nyato chame je tele me won teku bedo kwa kalieli dano to ilaki waka pesi tele me woni to wakaro to wacho teku no to idwe manok yuchien wuok pama ji maradech me jubintu jodong dhier jolo wach wuok kuom kitipa mung'ere ni Uganda Railway Corporation manyo pama wacho ni juntie kod LUO matimo kigoda piero adek gachiel iadech me aka jomito ni ji juwei mapiyo piyo idang'e ng'ani jopiny mwaka jopiny pecho mwaka awegi LUO me to chieng' no manyien waneno jo Uganda Railway jobino jiwacho ni LUO me benda pacho so wach ma LUO ma panga kosa panga onyokelo chokelo ruaka lietho mathothi ropiri kibed gi mayot ko nyuolini fodi ki winjo kirni ng'aman madoko ben tero ka ti dano bina bende mawuok kamiwuokie beto wacho ni me LUO panga be LUO pere so wach ma LUO ka wan paka jopiny wang'eni me LUO mawa kada bedi nende ne adech me opong' ndelo chiemin paji kanyachiel kirgi udi wach mar ryemo joka obedo gimokwakere mapiyo piyo jo Uganda Railway Corporation jochoko chako goyo fence toko kigoda ma LUO matimo piero adek gachiel ma jowacho ni obedo apajo gimanyo pama otieko we ji maradech me dong' dhier beda gi jopiny tiyiere gi jo fodi kotimere aka mwakwayo government ni kutho gik piny no jo otimere oluw gi jopiny owacho ni jopiny mai agimwiri potimo ma agimwakidho timo wakidho chulo win wikadi wakidho kwatimo ned wiweika wikadho bedi kamani gik piny no je fodi kotimere so wakwayo government ni kutho gik piny no otim aka nyaka jochaki activity jochaki gik piny pajo litho ma joma jokelo riji chalo ka obedo litho mumbo odoko kine government kuredo wila ne ni ji jotho gi wadgi ka pecho me mantie kod ji abong'wen amobed achiel kuom peshin iadech me minyo pa mantie ikarema ihola minyo wuon pecho me jaduong' John Martin Ochar nyuth wan kop meno mabamere obintu ndikorego ihola minyipoko jolowo gobedo kadong' dhier nger ma jo Uganda Railway Corporation odoko pama jolokere wegi LUO me kineni kwara no toka oyikika ba anoto oyikika je jopoko LUO miyo wuode LUO to wuode be pokan irang corruption me chon ido kitimere LUO me bedit yango bede per railway ido di chiki ku ye na getika ko se joma jotimo jomenyo gimatho dijo binu juchiegan oro macheko choka oro pirede inwang' rok ni LUO me amoedo bedo kama edo ji mathoth maradech me junwang' e nger makwo jotel maradech me juntie kod luoro ni ji pajo mathoth jokidho gik ichandrok sonyo same juntie gi teko mathoth kuom jogo teleka jotana
kiri udi mineno mogeti ger ka ogeti kuom pesa monwang' kuom tele. Chieng'no jopiny ka jopecho ka jofuru kenyo, jofuru chiemo pa jokenyo, onyu chiemo eno bino go fensi, chiemo nang'o ntie kae monang'o dongo, jo kwanyo oko, jo ng'ili gi greda. So jopiny jowinjo malith i fensi no, kodi gi jolweny no ji. Nixon Owole mobedo ng'at machungore jaduong' matelo piny Uganda i district ma Tororo ridho paka LUO me obedo apadhu ma Uganda aka jono ma juntie ye pama joroma roma kod juma jobuok koth. There's no dispute over that land. That land belongs to the Uganda Railway Corporation and they even have a title for it. Except that, like many of these government lands, it was just there lying fallow for a very long period of time since the disruption of social services in the country. So now the government has to reclaim it from the inhabitants. Re jaduong' Owole, Uganda Railway Corporation mito ni LUO me ogiki chinge jo nyaka ng'e jo chake turo telin makidho konyo jo chugo manyien yo pagar. The government of Uganda is going to rehabilitate the meter gauge railway from Malaba to Kampala and up to Gulu. So the Uganda Railways Corporation acquired some time back a quarry site in one of the sub-counties called Peta. So now they want to begin quarrying or extracting the stones for the rehabilitation work. To kare bedi nende neno ni LUO me ochoko giki chinge adhuma Uganda, jotel maradesh me jomito ni ochuli jono minyo pama iriemo joka nyaka ng'e junwang' kamoro ma jonyalo bedi yedoko. Iloka ng'ea mochwiny gi WAN LUO TV, an Jojo Fono gi Tororo.